bakagera bava kuri miliyoni 8 za KYC migration bakagera kuri miliyoni 10. ubu tuvugana rero zamaze kuba miliyoni 9. ni byo batangaje kuri Twitter ariyo X cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga za Pi Network. bavuze ko rero bishima yuko bagejeje miliyoni 9 z'abantu bakoze migration. bivuze ko n'ubundi Open Mainnet iri hafi kuba bavuze ko intego yabo nuko bageza miliyoni 10 mu gihe Open Mainnet yaba itangiye. ubwo hasigaye miliyoni 1 z'abantu bagomba gukora migration. banavuze bati rero mugende murebe ko muzajya mugenda murebe muri application yanyu murebe ko batabafunguriye iriya step ya 9 muri mukomeze mu checking nyine kugira ngo niba yigufungurira ubutubona ukora migration. bivuze ko bagenda bazifungura abantu bagiye batandukanye. ntago bavuga ngo no munsi turafungura rimwe, n'ubwo ngo bagenda barekura abantu bakeya bakabaha migration, abantu bakeya bakabaha KYC. n'ubwo ngo system igendera kuri abantu bakeya ntago kuvuga ngo irarekura abantu bose. bivuze ko ushobora guhabwa migration ntubimenye, ushobora guhabwa KYC ntubimenye kubera ko wamaze kwakira yuko batinze wabica amazi nyine batinze n'undi ntago bazayima, ariko uzajya ugenda checking urebe ko nyine bayiguhaye. nicyo bisobanuye nukuvuga ngo mugomba kuzamugenda mugacekinga mukamenya ko migration bayiguhaye, KYC bayiguhaye n'ibindi. ubwo rero nguko ko Pi Network iri kugenda itangaza amakuru atandukanye muri iki gihembwe cy'umwaka wa 2025. bari kugenda bavuga amakuru agiye atandukanye. bivuze ko ni igihe cyo kugira ngo nawe buri makuru yose asohotse uyamenye kugira ngo umenye uko ugendana na project, kugira ngo hatazaza itangazo runaka ukaba utarize ugacika. bivuze ko kugira ngo ugire icyo ugeraho bisaba nyine kumenya amakuru. ikintu cya mbere n'amakuru. ubwo rero migration yatangiye kurekurwa cyane, miliyoni 1 yongereyeho kuri zo zindi 8 bari bavuze, ubwo zibaye 9. ubwo hasigaye indi miliyoni 1 zikuzura 10 kuko bari bavuze ko Open Mainnet byo buragera miliyoni 10 zigeze. rero ku bantu mudafite migration mufite step ya 9 itaraba verified cyangwa se itarakunda, mugomba gucekinga neza mukazajya mureba ko bayibafunguriye, mukazamu updating application mu gihe batanze update. gusa bivuze ko n'abantu mufite tentative namwe mugomba kuzajya mu checking mukareba ko bayifunguye cyangwa se bayikuyeho. nicyo biba bisobanuye. ubwo rero Open Mainnet vuba, Enclosed Mainnet iri kugenda igenda neza. Open Mainnet ni vuba, ni ikigembwe cya mbere cy'umwaka mu kwambara kujya mu kwa 3 dushobora kumenya amakuru ya listing ndetse na price. Ashimire rero gukora subscribe mu sharing kabisa n'andi video.